नमस्कार। आप सबका स्वागत है। तुम तुमचो ने मन नले अमन दान कंजर हौदोन ने हिंदिया ने ओम जेचो थिल तितु अन ओमेमो तिलो तु अन ओम एमो इन अन चुंगचांग kan soidon in bel emo zom emo ani thin ne chu now na emo pronoun na emo an mang thin pronoun na chuan thumal toba an beitir thina now na ero chuan ani vel tin ne hi past tense an mang tlang pui thin noun chu kan thesa deu vekin karinga kan soita gang khan ne hi safik ani loti kan thecheng don nia en tirnan rema ne मुझे एक पेंसिल दिया रेमन पेंसिल pakhat min pe एक बच्चे को बास ने कुचल दिया basin naupang pakhat achil toy te in soife kan tumang reman tia an ti le basin tia in ti lai takhi ne chu ani thumal to pa beitir ani lawa arangin thumal pakhatangin kan je kani achan chu atitu khi noun ani wang ani atitu khi pronoun ani chuan ne hi thumal to pa beitir ani thungang hindi a chuan heng te hi pronoun atana an man lar deuh deuh te an ni मैं मैंने तुम तुमने आप अपने हम हमने तू तूने उस उसने इस इसने तीते ही अफेले जोलनान first person second person le third person nangin sentence siamang o amasaberin first person nangin मैंने ती mangin sentence kan siamang मैंने बिल चुकाया कई मन बिल का पेतो तीना ani hotel emo dorlena emo in kala poisa pe kala hunta ipek main midang nan lo peto apetu iresilo ichente ne tu inge bill pe bill kisne chukaya tin izota apetu khan मैंने बिल चुकाया kaiman kapeto kaiman kape tin achang cha heta kaiman tia man ati lai takhi ne chu ani second person angin apne ti mangin sentence kan siam leang क्या आपने उसकी मदद किया है ये पुयमी तीना ani third person angin kan siam leang उन्होंने इन्होंने उन्होंने kan ti chuan plural ania इन्होंने kan ti chuan singular ani उसने नाश्ता तैयार किया ब्रेकफास्ट असियम जो तो तीना ani उन्होंने कक्षा को साफ किया मिजो टोंगिन क्लासरूम अंतिफाई तो तीना ani मिथिल ती kan seidon chuan उसने उन्होंने ती man turani mi pakhat chawemo aya tamemo kan address du ani point plural form anga soi hi amoi hle ani ne man na tur chungchanga kan khet rang tur chu past tense man thin turani en tirnan मैंने खा लिया है कई तो तीना ani apahina chuan उसने अपना कर्तव्य पूरा किया ड्यूटी जो तो तीना ani apathumna chuan उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होमवर्क अंति जो तो तीना ani adodle chuan हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है मिजो टोंगिन kanti tur kanti zo to tina ani mizo in ne man na tur ni lawa ne hi kan mang le zo thina achan chu kan thet chen tok lo wang nin ka hria amalama kan sayang khan ne chu man nin le in tina kan tia adik mizo tong chuan a apeng ma in pare mana peang kan tia hindi chuan pare ma dega kan tiang pare mane dega ti lo turani achan chu alape lawa apek nu ai ro chuan pare mane de dia kan ti thungang adol le chuanin
अपुयंग चे वो आपकी मदद करेगा उसने आपकी मदद करेगा कंती चुआन अधिक लवंग अला पुइलो वांगेन अला ती लो वांगेन ने ती खा kan mang thei lawa chu wangin apuyang che kan ti don chuan wo आपकी मदद करेगा kan ti turani adot lia chuan voin chu jeni nei ronga bolang jeni आज खाना बनाएगी जेनी ने आज खाना बनाएगी तीमे लो तुरने अछन चु एरong kha ala bol lawa aming dota ne kan mang theilo chu wangin voin chu voin thlai chu voin chhun chu voin chanu chu जेनी nei ronga bolang आज सुबह जेनी खाना बनाएगी दोपहर के खाना जेनी बनाएगी शाम का खाना जेनी बनाएगी तीन kan sai turane ne man na turle aman dan tlang pui e kan zir to a kan khathiam tlang tura nga ila dalpan remati chuan ale peka sem man na le aman dan te zir ho kan tum don nia in zawa in man nom vek kule